Good morning, Manipur. Welcome to the news analysis of Northeast Window Television, broadcasting live from Imphal. Ngasigi Imphal da phongba pause singi maruiba pausing headline tin and the maktai khogi studio the election library CGM gi general secretary oza Santani oza badaram nokchari oza akoi matam sangna akoi Manipur pumada wadana strike tawdana ban tawdana whole valley se kogi yam wana haitara unrest leirambasi ngasi khanghaudani pung trukta khoi phajin ki bai khoi thoi amadi thoi thadok panna ngasi tension je kitang release taw khoi reduce taw hana lojai yam nungai ba pauni khoi gi sirani khalamba natraga ani se hingaroi khalamba human being ani khak khoi gi yum dalak tani yum gi mioi singa ima ba singa unaba phangani haibagi nungai ba duma faujai another nungai ba ma fau hen na expect taw jari sina khanjari sina matam sangna more than 500 days Manipur se tangdu laita dana khoi masigi unrest leiramba community ani gi marakta trust deficit leiba khoi conflict asa akhoina ngasigi khoi thoi amadi thoi ba ani thadorok pasina maram orga khoi fresh beginning ama new khoi trust ki equation ama sakala kanda community ani sigi marakta leiramba conflict mistrust mayam se resolve taroga anauba Manipur ama gi asa mangba yabra adugi manglan mangba yabra habdu no jare khanis si madang ni nuai hai de nuai te hai de ko hoi akoi gi hana sunabagi angle de yeng di masai gi nangai wari sana se yaram da wari bu ko khoi gi even mai te gi organization khara su khoina wari he kugi wari sana je haibda khoi mak sungai khoina keno da discussion da de kari kara da panel phama matam da even workshop ke ga da uma to kan da wari sana da ne haiba sida yam waruba ichinau mayam le ko adugi waruba ichinau mayam dugi adagi adu angle da yengba adagi amana mu wari sana ba ade micham ne haraga wari saba ya bagi wari saba somewhere ko na ngai wari saba gi room so le ram da do wari sabagi room ama lae haibagi kanomadi appreciation amadi dum tawbudi yabjane ba adubu ngasi wari sari mong sidi ijam na micham ni akoi ngasai micham ni madu thadok piro natraga thadok piro si akoi landeng na rise micham ga dinate haibagi human respect hai tare ko human respect to the tawba negotiation din na taw male ba si ko ngang andai numit humni mari ni dagi lei ngasai India de yawi do militant sing na mi ta ma thoi ga mi ani ko na kre na India today any day yawi ko do mani yawi de yang sai gi akoi gi hoje moina onari ba mi sing si gi wari sina mo pura tongan thang gi mi sing do thadok ki de oi mo ai wa kan sarkar gi case le ni na madu Chuzanpur gi jail da thamo na traga nga sai gi ko de akoi gi mi pha gi ni na akoi gi jaga da thamo hai gi moi gi nga sai gi zolen gi de gi zongam gi moina khanjari ba wakan manglan ama moina leijari ba si gi jaga da moi gi jaga manung da lei dam ne hai ba gi wakalon da ni tawri je ko adanga sai gi yeng ba yai di kaino hai ga na sai nang gi akoi gi democracy gi sigi manung da akoi na ngasi India gi democracy manung 1947 50 the republic or matung da akoi na protest mayam toy Manipur da ko protest gi manung da akoi gi leader sing phajan gi ba mayam yawe leader phajan gi ba ko aduga leader phajan gi sing je miyam gi hongna thadon gi ba leader su mayam yawe thadon gi mayam yawe ko aduga even court na tawaga phagi ba se khongdam na tan gi case ko adu mamang da apun balup ki manorama gi matam iche manorama gi matam hai dare ko adu mai matam da phajan gi ba apun balup ki leader ma ama akoi miyam gi protest na go mena khangam da thadok ki miyam le adu gi casing duga siga democratically yengan khar khena re ko sigi sina kain do ge da phajan mana keno na militant sing na pha ba ko aduga ngan gi horak poduna hawak matam da na paung bi re na khoi kan bi on hai ba ko adu ngasi thadorok matam dana akoi bu kasu thine tobirakte na haiba si asida hoje run do video sen han gi moi han ba phagi be dune akoi thawai am da kan biu adu da na tawro ko adu ngasi thadorok badana mu image ma da mu thok ko ada ngasai gi lieng ni di kai no hai kan da akoi gi government jina ngasai gi ching ama song tam gi lengak se all Manipur gi apun bagi lengak se ngak matam da akoi na mase kai amuk effectively ngak ngam mi na tangam de ha potu ne ba yeng do ji ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 11 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯥꯞꯊꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯁꯀꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯁꯀꯝ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯦꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥश्ꯃꯤꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯌꯥꯅꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯌꯦꯛ ꯏꯔꯣꯜꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯀꯣ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯤꯂꯥꯟꯒꯤ ꯏꯌꯦꯛ ꯏꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯣꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯁꯅꯦꯕꯜ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯁꯤꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯅꯀꯣ ꯌꯥꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯦ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ थोइथोय अमदि थोइथोबा अनिसी रिलीज तौरकनबगीदमक्ता अखोगी अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंटायर पंगल कम्युनिटी की एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मैम अपील तवे नागा इचनाव सिंगी वैली दलेरिबा तै ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मैम के ओइबा अपील तवे हारिबा ऑर्गेनाइजेशन मैम सिंगी मोरल विक्ट्री नी हाइना लौबुदु लोमन मथोकनि मुदु लौबा यारोय तबदबो अखोगी थादोरिबा रिलीज तौरइबा असिगी मोरल गेस्टर सिदा अखोनि एप्रिशिएट तवे बट देन थादोरिबा मोडालिटी सिदी चुमना ह्यूमैनिटी ग्राउंड थादोरक नते देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंज इन बिटवीन हाइबा अदुना मोरल विक्ट्री नि नत्रगा मसेगी कोइगी फ्रेश बिगिनिंग अमगे इक्वेशन हॉटपा यागनी हाइबगी तांकक तुमक तक दे हुजे जंक्शन बदा मदु अनोबो कोइ याम थुमनबो ओइगने हाइबन उजान थंबिरिस ओजा मखाता बसिंग असिगी almost all the papers in the state the headline orisi ukhulda akogi police personnel ama yauna akogi lamgi matang da mi hum sire nomai lakhre ado curfew thamjan khre aduga internet thingjan khre lakning ba question joja manipur any issue some wherever in any part of the territory of the state sida issue thok matam da ko internet shut down to bagi part sima as a tactics of governance omaina manipur government adopt torogale hiring a bisinoja internet hare kanda le is the entire it covers every space ne issue tho is ya mana social media gi maram ne rumor santorakni natraga rumor mongering me am lere natraga ko governance asoi bele kan hai tar gadi madu de cheneri ba adu associate toriba site sing du thingjan biu facebook thingjan biu whatsapp thingjan biu youtube thingjan biu and other social media thingjan biu सिनतबिदा कंप्लीट ब्लैकआउट तोबसिना से फॉर एग्जांपल गूगल पे दगी नत्रगा एनी अदर ट्रांजैक्शन की रिटेल वर्क मैम लेरिबा ट्रांजैक्शन वर्क मैम से लेपकनी कनागो मंगसी फ्लाइट ट्रेनिंग तादे फ्लाइट टिकेटिंग यारो अदुन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैम अमदा डिस्टर्ब तोवे कंप्लीट ब्लैकआउट सिना अदु मणिपुर गवर्नमेंट स्टिल कंप्लीट ब्लैकआउट एनी क्राइसिस सम थोलो मतमदा इंटरनेट शट डाउन तोबगी गवर्नेंस की टैक्टिक्स सिजनल है उजा स्वामी बतांग करे हैपनिंग कोई कनो से हुजिक लेरिबा मॉडल है तारे को कोई कनो लान की नत्रगा इहोगी इरांग की मॉडल सिदा इंटरनेट से ना रूमर स्प्रेड तो उधर हम चाउबा कनो मदी ओये कोई कहने प्लेटफॉर्म मदी ओये बको प्लेटफॉर्म ओये बस ये मतलब तंग साये इकोनॉमिकली जो इंटरनेट से होसिकती साये कोई ना सोशल मीडिया दा कनो पोस्ट चाहिए शेयर तो बा कोई ना इंफॉर्मेशन शेयर तो बदना तना मसी की सिना प्रोपोगेट तो काना कनो साये फॉल्स इंफॉर्मेशन की चफू वाई तारे को अदु मसु ओये होई से को अदा ngasai yengba yari di kaino hai kan da akoi na
internet sarkar gi magi protocol lerangani internet block to se ga site block to ga karam na hena thui se ko aduga hojik di malem se leiba se kaino se social media site sing je ya to gam yam lei re ai ta ko government of India na bawda some 70 to 100 site madi China na manufacture to site khare madi moi di block to ga ju thom gra bani asai gi paisa tan ba site ai ta ko China gi site khare ju block to thom gra adagi pornographic material yam yawa site khare ju India na dum block to thami ko ada haji akhoi Manipur gi leiba context se di masi gi pot se block to da yam thuna to boya se internet se suddenly area khare da tower shut down to bujina ai wa khana khwai thurum no male aduga kano na government na kai gumba site oina block to ga ta madu protocol ka khenar mani amdi kai no na site block to bai se se ministry of home de ga ya blo ko bakar lem dong male aduga sarkar na Manipur da irang thing na bo na da ano ba pambai ano ba di khuju khulai oina hoi internet se am to in sin ne ha je ju amo da lan badi na te adu sarkar da thamningi bu pochina kai no ha ganda site amada kano se akoi gi Manipur le ba mobile user se ai wa khanda lak kano bo yom dong man de 25 lakh ko jana yom dong man de everybody na pai hai ta zo adum section of society ma de internet access se leiraga pai de bosu ma yauri ba ko adagi purposely satra gi oina pai ba students gi oina pai ba khot pa yauri ba sidai da somna habi de chumme ko akoi gi mobile internet se VPN adagi mobile data phone mobile data je thinga ga ju colleges schools adagi banks adagi atai establishment ma am de leiba broadband jing ji di open to ga thambagi dakar yam lei aduga nga sai gi mamang da corona manung da khoi corona ye sigi irang si ho ko matam da si irang se ho ko matam da khoi na keno se che ma khoi gi isana dai ta loje bagi ai ta re ko kai gumba khoi na false information kai gumba sin ra ko ta ga di madu responsibility je khoi na self khoi isana khoi ni ai bagi poche loin sign to na le ram ni na loin ma one time le thing bai ma thau di to ko ta di ta da bane adu bo sarkar na su kharam mun na khal ga ko nga tang gi oina irang je content to na bo na da laksan na bo na da to ki bo ram di ai adu bo se second thought ma di thamaning bagi apa ma se praja section khudi wang na le dra ai na sumain tam se okay samathang china khogi drone dagi bomb thada khiba leite haina army chief na phongdok khiba wafam khwai dagi ngak po oire haina USM gi president oza dire na phongdok pire oza drone gi matang se khogi army gi India gi army general khoi Upendra Trivedi na phongdo ise drone khakta gi natana the rumor narratives khara dagi khogi irang ji chathara ga leibani drone thada ki bagi information se lali hai ba wafum se ko phongdok pa ifong phong na ko open space te le material ni community ani more than 500 days rumor narratives na kamai khana lege daga drone phangbagi matang se national channel me ama da ko phongdok pa le re security advisor Kuldip Singh na phongdok pa le re na ada ko gi intelligence me ama phongdok pa le re sida India ge army chief na ifong phong na drone kaptha ki ba leite adu rumor narratives na maram oraga khogi asum ko irang sadana leibani habsidi Manipur gi praja se Indian army gi chief na karam ba meeting di yingi haibo hangdu hang jeri so uza kai habini akoi gi hoji keno se Manipur gi keno gi Manipur gi hoji ki lan gi narrative ai tare ko sigi narrative se masigi matang tagi wanatana government of India amadi India gi khwaidagi chaw malem gi khwaidagi popular soiba democracy ne na launari ba lebak se sigi manung sida army chief adagi ex army mem na yam toina maroina sitting general sing na yam toina comment pi je sidi democratic process tadi khar di soibini democracy de dis maina army chief adagi ngasai protocol officer sing hai tare ko protocol na nga ga chali ba officer sing na magi keno leibe ya de ba mana ngangning ma pa ngang ba ya de si political step ngata ne ba sida kari gumba akoina kai gumba akoina keno gi kari hai tare ko akoi gi army sing sina ngangai ba pochik jaga political establishment sing jaga mo chanak ta bata ga di backfire to pai chance yam wange ba auga maruina akoi gi hoji hoji lai diba Manipur conflict sida akoi gi state gi intelligence na akoi nan keno gi moirang da rocket ama tarak pasi short range rocket ama tarak pasi masigi rocket si ta ba matam da kamaina tawge ha ganda keno gi akoi gi state ki keno se forensic science ki kambuna maduda rocket to lauthok na ba adagi magi kai no check tawna ba khon na ba towi adu report sing do la matung da akoi gi state ki government jina akoi gi keno da ina ye da masi gumba casing je scenario ni na hai matam jida timing jida akoi gi army gi general na
सिगुम्बा ड्रोन की बॉम्बिंग लेते खोते ना हाइबा कौटुक ड्रोन बॉम्ब तौखिबा अखोय आंगाम पिमजामा इवन अखोयगी ऑर्गेनाइजेशन का नंगनबा आंगाम फोक्सोक्तना सिजा हॉस्पिटल लायेंगना तौरगा को हजिक फाउ माइ मखोंगदे बॉम्ब लौथोक्तबा लौथोक्पा लोइद्रिबा मचेत लौथोक्पा लोइद्रि स्प्रिंकलर लौथोक्पा लोइद्रिबा आंगाम लेरिबा को सिगुम्बा मयाम से मोइगी एविडेंस कमाइना रिकॉर्ड तौरिनो अदुना जनरल सिटिंग जनरल अमना हेतो ओपिनियन जे पॉलिटिकल ओपिनियन की टाइप त मारा ngang pa ngang si yamna kenona sakarna political establishment ne yamna yengaga wa se pa ngang do phai na tragadi political establishment duga army gi establishment army gi protocol sing jiga wa ngang ma matam da chanak ta ta di conflict resolve ta da aruba step ama oira kaneba kaindi sigi poche kenona teba itni conflict ne na moi ne yam kan ha ji itni conflict suna na teba akhoi gi asama falna border si kuina ga to pada adu da changi ba illegal immigrant ma yam duna tribal akhoi gi indigenous tribes se dominate to पदगी इंडिजिनस ट्राइब सिंजे मोगी ओइबा वोकल सिंग द थोप ngam conflict ne लाइसे सिदै द इलीगल इमिग्रेंट की am चाव रोल लेबा अदुगा सिन नेबे खुलाई सिंजे इंडिजिनस नि सेम ngam खुलाई am तन नतेबा somebody has been helping from behind kana nom na mateng pang dragadi si थोलक ngam दबा खुलाई am तन नतेबा वारि बोबको अदुगी मलै बनिना political establishment ga army की group सिंजे ga army PRO ने असम राइफल PRO CRPF की करगी लेबा establishment intelligence wing मैम जिगा statement मानरक तो मतम द conflict से resolve तौनिंग बगी वाखलोन से खरा वाट प्रा हाइबगी पोची प्रजा ने याम कन्मा मौंग खलकनेबा अदुना अखोइना CSO सिंगना वारी साना मतमदा politically अखोइ समना द दिल्ली द होम मिनिस्टर का वारी सानारसु PMO के लेवल द वारी सानारसु स्टेट के लेवल द वारी साना तारसु आर्मी सिंगना तोइने सुंबा आर्मी की जनरल सिंगना स्टेटमेंट फेरिंग तुरेंग सुम थोलक तारगदी मदुगी ओनर दो लेर ओइबको अदुना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व तौबगी ऑप्शन से मसी प्रजा की मित उ फंगोय अदुगा मसी पेन दबा याम चाउन लेगनी दो ख्वाइदगी ngaiबदी मा ngaranggi एंकर दो मोइगी होजिकी कनोगी चाणक्य की एंकर दो मा फजने इन्फॉर्म ओइबा ओइदबा खंगदे आर्मी चीफ ना लाबा मतुम को होजिकी ड्रोन बॉम्बिंग याम कन्ना तौरपा अदगी कनो तौरपसे अखोगी रॉकेट शॉर्ट रेंज रॉकेट तारई से मसी आर्मी चीफ तुना लामबा मतुंगदनेबको मागी मा लामबा मतुंगदनी मा लाम मतुंगी हफ्ता अनि हुंगी मतुंग द सिगी बॉम्बिंग मैम जे तौरपनेबा अदुना मावंद शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओइबगिरा नत्रगा करिगिनो अदुबु ngसागी डेमोक्रेटिक कंट्री ददी आर्मी जनरल जिंगना यामना सुमाइना पॉलिटिकल स्टेटमेंट पीबजे सी पीदो फैयना इ सुमाइन थमजगे ओके सर मरक से देखो कि थबाल की रिपोर्टर ने पिरक पे मतुंग इना जा अखोइ थोइ बा अमदि थोइ अनि थादोरपगी मतंग देखो कि थबाल की माइबेल सिना फुंगदोरपा विजुअल्स करा कोइ रिपोर्टर दे फंगे व्यूअर्स के दम खलगा मेरेंगम तामिस ngasi mangi ba isa jingje hangne haibase yamna nungai jai adubu akhoi gi manipur da pali ba onaisan ichil inaw kuding mangna maitai panghal amadi chingmi tami naga ichil inaw kuding mangna mateng panggiraga isa jingji bu mama akhoi gi kutta phangan baje sidagi henna nungai jaba laijate adubu manipur da pali ba sarkar amadi india sarkar kuding mangna isa jingbu tek ta gaidana mama akhoi gi kutta sinarani tabada akhoi yamna nungai jai moi buju akhoina thagachari adubu leiriba sarkar jing adagi koki ichil inaw akhoi punama ngasi ba numisidagi nungsina ba inai taba masi punamakse tokminaraji aduga akhoi punna proof ama toina hana hingminaba adugumna nungsi chanana hingminaji moina akhoi isa jingbu tek ta kaidana thador isigumna अखोइना सु मतम लेबा खिबिकता मोइबु नुंसी चाना हराउता यामना मोइगी मसा मसुदो अखोइ इसा मंगनेना अखोइ खंजगे असि हारगा इ लोइसनजरगे अखोइ इनाउ जे मयाम चंगदना मयाम न वाबी बदगी अखोइगी खुत सिना बिदोरे हौजिकि सिना जद्रिको मयाम पुलिस लै हाय अदो अखोइना तुंबा चाबा खंगदना अदगी अखोइ जे इसा इनाउ दो सिरदा हाय खंजेबको अदो खोइसे हराउ मनदगी याम हरावे याम तुंगा अदो मयाम न कोना दिबगी कोइ याम थाकनि मयाम जु अखोइ से हरावे सिदै हेना कोइ करि हाइतारे हराउबदो हाइबम खंग्रे कोइ बुगि मति हराउसे अदगी कै हाइतारे मयाम कुगी हाइब सिदि साबुंगी हराउमदना अदो मयाम न कुगी gi खुतबु संगदि अहिंग बलैते हाय अदो मयाम gi मतिंगदगी नाउगे फंगदना अखोइ खुत सिना दुइजे आई हाइनी आनी कने मैम थाकसरी मंटी मंदो नगी मयाम ने चिंबी बसोंबी बो मयाम दुगी मतेन ने कोइना फंगजदुइ जे नाउ जे फंगजरी जे दो सी हार रोइसन जरगे सांgai je
कमाई तौ लेलमगदोनो इमा वाइना याम वाजै तुम्भम चाबम खंदंग लेलाइजिनेना ngasi taban numisidadi kayam haraujai haraubam padna isa phangena haraugodi kappam ju yaujari baisajida yamna phari sangai chum jaubidana phangak pajai yam haraure akoi isa deusi isa thadok pirakpa adegi kano tokjar paja ko yam nungai jai ngangai tumba chaba khangdana koina leiramba adegi tumba mache chaba mache ni adugi mathak da koina warak pa mayam je babung birenju degi kano lei a chinji jo koina thagapa phungtok jari aduga isaje koi di hujik si isaje koi ki kutta sinar ne habe ki pawm lak pasida koi am narau je koi isada apem baju bok je adigi ngahangai di ngo mayam ama chu ba ama u ba koi mi ama ta leitrabra na isaje no khalam ba do wa khal adi koi na ju ngo koi ki dam ta kana am ta leitrabra na koi ani kappa ne ba koi ne le je auji isaje sor on ba adigi wangang bangamdre adu isa wangang bangamdre ko isa phangya bi wari je ta ba ti mama oi be ko ti am pen je harau je sidegi ne he na harau ba leite haina ajani skari haina haideno kame Zamathang sina khoge leirib headline se India ge geopolitics ta miyamna lanthum amasung punsi kan bangamdadi thausil hongdok piro haina khoge Shiv Sena Manipur state bal thage oza thombi na phongdok prepane oza ujik leiri se India ge geopolitics ta Indian democracy or democracy hingna bagi khona bada Manipur democracy hat labarai India ke geopolitics and India ke politics na democracy kanna khona bada Manipur da democracy hat pata gadi Indian democracy se meaningful oiribra oidabra ha bong dero jangjais koi ye democratic power je protest tawdringai da protest tawdabi da democratic power je koi je exercise tawbangam da dilai na koi je irei lei tawdona tawbagi model ma koi India da koi hek kilu matung dagi adum ma koi sumaina dum labane 1947 koi na han independent ngarang UN da koi ojajing na haire na ko koi na han independent pangi koi gi sitting constitution sitting assembly lei rami ni ko adu matung da 1950 da koi India se republic ore 1970 se koi statehood fange statehood to koi myam chang demand to logi statehood koi bu ko ada koi gi ngasai gi sigi model se yang kan da geopolitical position Manipur gi geopolitical position jiga Myanmar da lai ba Iran sine Bangladesh da lori lai ba kano sine sigi status ji yang matam da India na maitai gi jaga se lu na lode maitai se lu na lode ba India na ko si akoi Indian democracy na India gi leaders democratically di akoi equal right loi pi lai re ko on paper di loi pi lai adu in toto adugi right to spirit to akoi na season na ba with spirit akoi na madu season na ba hona ba da akoi gi leaders na akoi da maitai si lu na lode maitai ai proof se lu na lode si akoi yara ga chat pa phai ngasi tawi ban negotiation gi mong si mak ne ba ko negotiation gi mong si mak ne moi se bill da thado ira court gi kon na traga ngasai gi moi gi thado ba mi trama to je bill da thado ira na traga kari da tawi no de just jail shift away wara hai ba poto jo praja de am clear to on ba phai ba adagi asomna kan gi ngasai gi thado pi rak ba gi harau ba phongdok pi ba imai ben sing adudagi ngasai gi kano se khoi gi CSO mayam jina jo masi gi clear cut masi negotiation je kamai chathagi ge have to khoi study to oi mathau su tai ba si su tai ko maram de militant jing na phai habni aduga kotu na negotiate to yausle nei ne ko maram de hojigi do si magi sibsenari do laktri ngai da chamaran connect to ni ko the geopolitical system jing da maitai se lun lode ha ba ata de kai no ganda Bamagi sonakan wang da chin cookie sine hena masing yam tai hai bagi India gi conscience wakhan nam lei ba aduna cookie si yara ga chatpana India gi army da kari da adagi India gi intelligence da sijina hayang akhoi da China na akhoi da yam kanna torok pata ga di military unta ga yam kanna torok pata ga di cookie population je yam ni na moina India Manipur da gi northeast defend to da moi gi mateng je daga oi da hai ba man ba adugumba consensus hai ta ko India gi intel gi consensus man ba jaga ma yauri ba sidai da ko aduna akhoi na hojigi geopolitical situation yang ganda akoi yang ko moina ngasi gi negotiation ji da mi ga honor bagi negotiation hai je only militant khak na to pot nei basi da ko militant khak na to pot nei humanitarian kano da angle da yang ga mi do thadrok bana te ba wari bo ko something give and take policy ne ba either terrorism gi style ne ai tare ko adu ma lere adai secondly akoi hojigi yang doi se ngarangan more da moina ngasai gi bypass lambi tawkhai re adu tawkhai ni mamang da moina keno taw mi akoi gi keno se kariba no political solution no act is kaina India gi akoi Bharat sarkar gi oiba policy and program mayam je kuki militant jing sina yam line defang ta halle ba
yam line di phang tai ko yam thin line tang jane yam thin line di phang tai ko du di phang se yam line na tan mangam bagi capability se makhoi da lai je masi akhoi gi hojiki lai riba divisive policies da community ani gi marak se da community amasina lumna lawga lumna lawda bida community amana lumna lawdana tawri neba aduna geopolitical analysis yanga da hojiki nangi kenogi Burma Mizoram adagi Bangladesh ki maning da phawaga West Bengal ka chatka do bi route se moina hana akhoi gi Manipur da ngasai gi land port ka leitringai da Manipur di ekis ki BJP ki kanano leader amana mana ekis ki kanomo oirga lei adugi push taw bodo BJP yauna ekis ki matang sida yam kanna push tawaga akhoi gi ekis se functional oi hanna bo khona bagi kaisu leite ICP ke ka kha semaga se sum thammi adagi India na lei riba Myanmar dagi lei riba chahi ko thing lei riba Hawaii 1 lakh metric ton kano se akhoi gi 1 lakh metric ton kano sagol hawai ga akhoi gi mairong bi se Burma dagi India na lei yo haibele through proper channel lei yo haibele sigi proper channel lei bisida Manipur de lei riba Marwari mayam Assam de lei riba Marwari mayam se akhoi gi sigi Manipur through Manipur Trans-Asian highway se utilize tawaga 2026 paune si lei ba yadoi je hojik 2024 ni dana ko 26 paw da moi agreement am lei ne ba si tawbagi ko adai cheng mamang da cheng gi kota mayam mayam da release tawre ko India da cheng tang kan da akhoi ru cheng asi bo akhoi na sin ba ngam dana lei ri ba adubu Kaladan project ti hojik utilize tawba ya na ba na Mizoram through Mizoram ko Mizoram power ga Kaladan project se West Bengal da yona ba na si route ma sin na ba ya na ba na yam kan na tawga lei ba aduna geopolitical position je da akhoi gi maitai gi strategy se akhoi kadai da no ma diplomatically kadai ro ma soi re ha se akhoi politicians sing sina akhoi na yabagi dakar lei mathau tai ba sida aduga even loop sing jo akhoi yaw loop lei ba sing si jo maitai gi oi ba strategy maitai gi oi policy se kadai da no ma de akhoi soi re ba aduna ngasi akhoi sugum negotiation tawakwa economy gi oi ba negotiation tawakwa adagi people to people gi negotiation tawakwa political negotiation tawakwa adagi general sing na Indian army gi general sing na akhoi gi maitai praja ga lapna ba gi mawong da akhoi gi for the lei yo haibe wa na te akhoi na de achum do haibe wa na ba akhoi ngasi ba da Manipur da lei ba akhoi gi maitai sina Manipur sina kano da India ra til laba matung da ngasi ba da akhoi na any agitation to ba da aspa gi boy ga ama bu gi oi ba akhoi na haidi mara lei ba mi do phau ka su kai de adu marak ta mangan gi ba kolan gi ba di thiba phang da ba adugum ba action sing democratic na to ba democracy da chana da ba action sing do adu to bi no haim ne ba ko haji na ta aduna India gi lo gi wang da thabak to ma mi pha da akhoi na ka ju moi da ka thado adu hairu do leite ba but then hojiki kano sing na militant sing na chathare ba militant sing na chathare ba model ji de moina democratic oigera undemocratic oigera masi pochi da government of India gi policy program sing sina general sing sina sum yaraga chatpai mami ma yam chauna tai ba ko aduga hojiki economically su ko akhoi sam backward oi hodore ba hojiki ko akhoi sam team backward oi hodore akhoi gi hojiki any demand da akhoi je economically adum sakam tawai hoge adu tanatna akhoi gi government of India ga akhoi gi leina ga understanding gi manung da all over the nation kana ba ba Manipur sibu akhoi gi Southeast Asia gi corridor da lumna lawhan ba ya ga da adugumba policy program sing da akhoi implement to so ngamdre aduna akhoi gi se yamna luba phibam amada laigani ana ai sumain thamjage za khoi gi makhadar ko da le se khoi another headlines pongna phangwing ase ma headline oi UNHRC Geneva ke convention ngang han famgi bisida khoge kanglup ki oiba demand sagat pa haibisi matam sangna chatloi haina khoge Dem University gi associate professor ojanoni no mafam da wa angang bada koi phongdok perme oja hujik leiri si ai mapung marai fare ai tongan chajar ge haiba natraga na oja ai mapung marai fare aduna ai mai pa darkar leita haiba ma oja kai hibini homeland issues akhoi yam to intoi nei nei se ko ai nga sai je do akhoi government of India da akhoi ne Indian constitution ji da changra matung da akhoi ne either akhoi mitei akhoi gi mitei habdi akhoi gi Manipuri ko akhoi ne maru ina majority da lei si mitei ni masing khara yam ne ai ne mitei sum hai bone ko mitei sina Indian constitution je season raga leba ki chakot na taw matam da akhoi gi majority ko politicians sing sina future se yam phasana yeng hok do man ba ma jaga ma yauri ko masi kai no ana ga da akhoi gi border line da leiba
mini tribe masa sing se akoi ga moi ga tokna tinaraga akoi na 3000 years and ba 2500 years and akoi na level lenga aga lai 2000 years ki history leba mitai ni and hai se masigi kano sida angle sida yengwa matamda tribe masa sing se akoi na moi luching aga chatpa gi diplomacy se akoi krai rom phelo eba huji ki waina masi ngasi ngang da phelo po mo eba se akoi 50 years sida akoi down the line kai no phelo lai ne ba aduna kamaina wa ke ganda militant sing maming manaba ko Indian citizen din nataba sina porous border sida changa aba matungda makoina changa aba matungda moina arm and ammunition mayam sizinaraga ngasai gi kanona hairiba ojiki sigi mamang da koi nainabada yawiba geopolitical position haise ko sigi geopolitical position sigi anganda Burma da le pa Irang Myanmar da le pa Irang sigi matung ina Manipur manungda changa ko mi singse akoina Indian constitution da manungda yawba kano ADC ko Autonomous District Council ne aduga Hill Council laiba potse ani si season na ganda Hill Council sina ano chang ko tribe mayam se maming manaba mawong da recommend toroga khun ano ta laga akoi Manipur sida khun ta bagi model maroina cookie fruit ne haijaba sing sigi khun ta bagi model sing sida season na ganda anoba India gi manung da leiba lenga ki oiba paperwork sing se pairaga masigi population je hengalaga sum torok padagi sigi tongan ba demand je create torei ne bako aduga ngasai gi masida yengba yari se kaino ha ganda yengba yari se kaino ha ganda akoi gi government of India su makoi su division se leiri matik moida nuai bedong taweba samna da chawgraba sam mapangan kan graba samjida bodo territorial council je sem gi matam da hojikti marak ta Facebook ta kai da thengrangani bodo gi state oina ko dima hasao ko state oina moi demand do hora bane ko aduna sigi India gi idea se da population je yam khalai mati akoina lead toiba akoi gi community sing sina masai gi community masa sing sibu luching ga purga chamana na chakhol mina bagi thak ta pukhalakri baudi sugumba masai gi akoi gi toan ba state toan ba council toan ba package sigi demand se dum lakane ba wari bo ko aduna akoina 50 years and statehood India gi manung de le kanda akoi 50 years helaba haida ko 50 years in India constitution je thabak tawakpa akoi gi politicians sing gi achaw asoi bane se makoi accept tawdam ne ba including tribal politician mamne moi gi marakta development gi consensus se chamana na chatte ba akoi gi Chuzanpur romda khare leuba hoi akoi na paisa je state sina paisa pane am thada tar jo tribal gi leaders sing sina su tribal jaga da yau dabida moi gi main population je Imphal da lega population machana somda leiba samna habda akoi gi cheng gi kota di loba adu cheng gi som chatta Imphal Valley da dum yon tho pai tai maram di kai no an population du swai dana yam leidana valley dana yam leiba som da villages khar leibe wa khatane ko election matam da vote thada bakal dana yam taw je aduna masigi demand macha sina hayang solakadab je kalai bok solakadage da siong ko council lama state ki council lama same re territorial council natraga autonomous council lama natraga territory ma same gi bata ga di madugi oiba taxation gi toan ba niom khar legani school open to bagi moi da power legani lambi sem bagi power legani wari bu ko developmental power khar lebe da even house tax collection to bagi bo moi gi toan ba power chak khibi ai ko si chakpa matam da kamai to ge da state in a state akoina NSNIM gi accord tawne na ai matam du da kano se akoina state in a state territory manung da territory ama no ba government ama ko accept toroi adagi chingi oiba secretary ama ga isa ko accept tobai da leite mamni masida chamana na bai kano sida sigi kano sida assembly sida chamana na leaders sing je pami ne moi mathau dang ne ga na ko ni am toina argumentative oina yam toina high se ko sina maram mo ganda ne ba high myam je mamdi divisive policy se lakpa matam da India na pamiba ek iski ngasai India gi $50 trillion economy sida moina somna kan degi akoi gi Southeast Asia ga akoi connect tawge ga na khalli sida magi territory mai route semdo ga thamgi bata ga di madugi oiba taxation gi model sale tax gi model thau gi tax lowai model sugum da choba bera am lakane ba wari bo ko ado masi yam phaba sign na te ba koina Government of India na every community ko dingi no apam do pini highway mota no gi jaga da develop to wali do kaino ado develop to no tawsi equal level da adi chapana ba level da ko khoi town village rural area urban area government ki policy le dina ko urban development program mayam le dina rural development program mayam le urban area connect to no ba PMGP adu ada PMGSY ga na lambi samna ba adu samna mayam le dina ko se akoi gi leaders sina equal opportunity ama praja gi damak porok gi dakar ama le ba adu na ta ga di population kitang yam khalak matam da natraga leadership ki conflict la ko matam da community natraga ngasai gi furup se community natraga religion je masibu tul loine season kanda divisive idea se India na tawjar ta su akoi na su dum puto ga thole ba si akoi praja sina phasana khangmam change ai sumain tamje khoi lengak pi matang se divide and rule na tab divide
destroy and rule. So I did divide to Rakanda weaken to one destroy to Tropo. And Sagi Huzu conflict say Indiana Myanmar democracy restore to Honaba Matamda Manipur democracy Hatu ise Manipur already Hanadagi brew to Rogaleba inter ethnic actor. Intra-ethnic or inter-ethnic layer conflict में हमसे की opportunities लो रकांदा divide तरोगा लेरी से destroy तो थोड़ा rule तो रहा है See, I want to destroy the Burma conflict, solve the Manipur conflict, destroy the Adumati Langra and Kale, Aduga. As I get Manipur conflict, Manipur the Toiba conflict, the Kanoneva, long term planning never, Kanogi, Hoyi, Indiagi. Kanona toba India की democracy ना है दिया हुआ है India democracy हम फंसा हुआ democracy नहीं leaders सिंह मतलब दुगी leaders सिंह ना तो बस divisive कोई बस plan नहीं तारे को constitution दे तो माइन तो वाई वे open दे को अदु अकोई की नसाई की मागी constitution की मनुंग दा याव इबा policy program खरा development program खरा दुना अदु वो खुशुखलाई हुए नसीज नरका ना नसाई की अपिक पफुरुप सिंह की मनंग अंदर तोंग लगा को tribal ने है जब कांगू खरा ना नसाई की banner हम से मकांदा मसी की सीधा India की कनो से अकोई की notice बुक येंगे बमियेंग से India ने सुखरा चुम्थों पुरी मथा वो मा हौसिक तारे बा कई नोएडा दी मोइना पामंबा India ना पाम से केम नते मैतेई है फुरुप सिने असम की सिने त्रिपुरा की सिने अकोई में हमसे different ideology लोइन लेबा different religion चप्पा different मायक लेबा को अदुगा different history लेबनी ना मसीबु submerge तो अगर खोमजे लगाना India है ना मस्त होने में तमदा मधुबु notice पु फसना India की कनो से politicians सिंह जे notice की वाखलोन सिंह जे कनो तो वंगम द्री बा मोजे ऐसा कि understand तो द्री बा हुसी को understand तो दो माले बा मम्मी कहीं नहाय गंदा illegal immigrants सिंह नहाय बता सो हम तारी से नहीं देना history जो लेते हुआ दे पुंसाला साजन बा even army chief na bawa ngale ga munga ngale mu intelligence ki wa tarak ponte wai bo ko aduna army chief ki statement do ai chalure ada drone bombing leite ko te ai do mai dudi chaludri bagi chalura matung da la ko bombing ne ko ma adu matung intelligence phajana lo da ma mo ai je le na khallira informative oi dreba aduna ma sai gi divisive oi ba wakalon thuga ga manipur gumba leba ama सही लिसिंग अनी की मतलब तो हिस्ट्री ले हम मागी लेबा अमा वो हेक्टा फ्रूप अमा वो हेक्टा मुथत पाए तो दिमोई कदम आई दंग अमोय स्वांग अमोय को अदुगा मोइना नसाई अखोई की टेबल दा प्रजा का मोइगा अंडरस्टैंडिंग अमा की मखा को इंडियन ने ना खलन बगी अखोई सी इंडियन ने ना खलन बई मोता इंडिया ने कोई थी ने तो बिरे ना खन मजने है ना याम खलन लेबा वारी वो को अदुगा ngasai gi tribal gi hojiki leiba militant gi kangbu sidana India pulle de akhoi hingani na khalale ba sigi wakhalo ne moida le ali ko aduga akhoi si Manipur gi part amoina akhoi India gi constitution da Manipur gi manungda akhoi su akhoi gi amazing phammi ko akhoi gi si phammi ko haiba wakhalon je moida khande ba aduna moi oiba state ama to demand to kwa तब है मसाना ताबने कौन सेमपने अखोसु मैतु मदुंगमदी नातेबको मैतु मैत प्रूफ मैम म्यांमार पोंग हिस्टोरिकल मरी ले इवन आर्मी चीफ ना कौबो वैली की वारी मा हाइफेट अदुम पल्लेदुनीको अखोई मैतैना तौरक्तारदि अमुकसिदगेना साथीना तौरकनेबा वारीबोबको अदुबु अखोईगिसिना खितंग कहनीको सिविलाइज होइबा सोसाइटी अमदगी अखोई इसागी इयेगे रोल लेदना सिविलाइज होने लाखपनिना अखोइना अखोई मैतैसि लाम याम पांबा जाति नते हाबजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना याम फजना अंडरस्टैंड तो फैबा अदुबु अखोइना करीगुम्बा मसिगी मणिपुर से काइना होनरपा नत्रगा मखोइना थुगाइबा ngamni गाइना खन तारगदि ngasi रिटालिएट तौरिसिदगी हेना साथीबो मोंगदा मैतैसि रिटालिएट तौरकनी हाबजे आई वाखनदा अदुसु जुम खंगमगदो माले एन खनमदगो अदुमाइना सुम खनबा याबजाने अदुगा डिस्ट्रॉय तौबुदी मपोक्सिदा ngамoi जाति मोइना इंडियाना फनाम सुपर पावर होइसोको हेंवा यूएसए दौना पावर लेगे ताजो मैतैगी मणिपुरी की ओइबल रोल से नागागी चिनाउसिंग को मणिपुर लेबा ट्राइब कुंठा मरी सिने मैतै पांगन ने को सिगी रोल जिदि मोइना नमखायगा चटके गाइदि अदुदि मोइ ओइरोइदो मंगला ने अदु सोंगा मोइना ममदि कनो जा सिगुम्बा जगा सिदा कनो ना चिंगम तरेना सिलो मापन ना क्वेश्चन लगा लेबा जगादगी अखोइना थोगा त्रिपुरा की निंथौगा अखोइगा मरी थंबंगा मम्बा पोंगा अखोइगा लेरंबा मरी को अदगी असम रोमदा अखोइना तौरंबा ऑक्युपेशन निंथौ पालिंगै गी हाइतारे को अदुगुम्बा ऑक्युपेशन मयाम अमा अदगी मीना ऑक्युपाई तौरकपा अखोइगी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मयाम जे मोइना हेक्टा मुथलगा अनौबा रिकॉर्ड पुंगिदि इबगी वाखनदुदि अदुदि अखोइना सु खंदौ फै अदुगा अखोइ हुजि फाउदा लेबा डिफेंसिव पॉलिसी सिदा सिदा याम कुइना चथरकतागदि मोइना साइगी ngasiga तौरिबा नेगोशिएशन मॉडल सिदा डेमोक्रेटिकली तौबा नेगोशिएशन नतबा
humanitarian ground yang ga thadok pa nataba terrorism gi thongda onthawin tawga hoi thadok pirak dagi tu je khoi yam appreciate tawi effort sing du se appreciate tawi naga ichinau sing na thadok ko to ko hai bi kwa organization me amna support tawa ko min tawa loine appreciate tawi tawa tabu akhoi gi india gi democracy je militant gi makutta sakam tawbra hai bu di akhoi madu di khanna da ya da ba matang am di oye na ismain thamjage okay sa koi gi thoi ba ma thoi thadok matam da ko kom gi akhoi volunteer sing na phongdok pirak pase akhoi micham da akhoi khu thade aduga nupi angang sing da akhoi khu thade hai base loud and clear ne akhoi gi haina moi thadom dai da akhoi ani thadom dai da thoi bam thoi ani thadom dai da hai bi kotu na to du di kotu na ko mi na te ko kotu na aduga akhoi gi valley da hojik imai bel sing just nga ki mamang da akhoi hai gi base cookie chin and housing na akhoi gi angang ani sibu akhoi nungsi chana na thambirakpa aduga thadok pe badam te khoi thagachari aduga akhoi na su cookie chin housing gi oiba anything thokpa matam da akhoi ni chin house ni khallaga akhoi na adugi sam chap chap response akhoi na pigani haiba thajaba to akhoi gi imai sing na thambiri but then who's a conflict hoy akhoi gi kotu dai thadorisi micham natragadi akhoi makha thana dum lan legene habni the value disu sam response my reaction dum pinning amba yai ngang se khoi gi mahatma gandhi gi khoi gi birth anniversary gi khoi pangthok madam da han former chief minister of manipur okomri bobina habisi lan si losenana bagi damakta conflict se resolve tawna bagi damakta han ba tawada ba thabuk si nakal animak se khulai gipap to hanba khulai animak se khoi animak se khulai lehendaba haibani oja khulai lehendanaba lehendabasina kogi animakta khulai loksan basina kogi peace process gi han step ne logya yam chumne ko khulai thado o khulai thado o hoi je keno hai na aram bai na dum hai ji di koi khulai thado ke koi khun ngak boi jo hai dro koi khulai thado ke sarkar ma thok to bi hai na to sarkar na democratically democratic oi process ma democratically demanding je keno gi kamu je militant gi kuki gi militant hai tare ko kuki militant gi kangbu je table da porake haiba pochi moigi table da porake haiba pochi akoina ngan dagi demand to lai ba NRC ko population commission wari bo ko demand khal lai ri ba sida akoina to da ya da lebak se kanna ba gyan tai ko hai jai ja lebak se kanna ba akoi gi oi demand nate manipur apun bagi indigenous tribe amadi maitai gi demand nate se indigenous tribe tangkhul naga mayam ko purum chothe aimol si mayam je kanma ya da ba अखोई जगह से अखोई इकोनॉमी की लेइबा स्टेटस सिगा अखोई की लेइबा मोई की मिलिटेंट सिंग ना मोइना तालेइबा डिमांड सिगी अनि मरता कॉन्ट्राडिक्ट तौबा वारी बुको सिगी कॉन्ट्राडिक्ट तौबा डिमांड सि लोइनमा काउथोलगा सरकार सिना लेंगाक सिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदी मणिपुर की लेंगाक सिना टेबल द फमिनबगी रूम दो पोरागा वारी छानबा याबगी जगह लेरगदी मदु तौबा याम फै अदुबो ngसाइगी होजिकी लेइबा कोतुनगा हारिबा अखोई मिसम द खुद थाते खोते हारि से मोगी खुद थाबा थादबगी वारी से सिदी आई वाखन चिनगी वाने ना लो अखोइना याम थाजब थम बेदे मरमदि कहिनो हागाना मणिपुर पुलिस कमांडो से मोइना मणिपुर पुलिस कमांडो मणिपुर पुलिस से मोगी मचिनदगी थोकपदगी होरगा इवन कनो भाव पीसी ना हरना भाव दा माना कनो ना आसाम एक्स आसाम राइफल ना भाव अखोइ मणिपुर दा पुलिस मखल अनि ले अमना कुकी पुलिस ने अमना मैते पुलिस ने गाइज मोगी डिफिसिव ओइबा आइडिया मोइना पुश तौरबा मयाम एआर दा मोइना फिट तौगी मयाम दुगी थोलकने बको अदुना अखोइना मिलिटेंट जों थाजनिङाइ लेते अदुबो चीफ मैम हाइतारेको ट्राइबल की चीफ मैम अदगी अखोई CSO सिंह को अदगी मैते की लीडर मैम ना मसीगी वारी साबगी टेबल द चंद्रिङैदा बीजेपी की मसागी लेवल दा मोइगी मसागी लेवल MP सिंह MLA सिंह से सियाना फम वारी साबम दरकार होय मधुगी वारी साबदो उबतारगदी वारी साबो हौरे हाबगी बीजेपी की टेबल दा को बीजेपी की टेबल दा बीजेपी की वोट कार मैम से फमग वारी साब हेक उगिबदा प्रजा वखनम दि होंकनेबो अखोई लान कापसे फना कोइनदी लेपखिद्रा वरी बुको अखोई डिफेंडेंट मोटल लोइन लेनगदा अदुगी पोतुने लाकदोजे अदुगा ngसाइगी अखोइना वरी साबा जे कई ग्राउंड सादोइना मोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आगदी वरी साबा दरकार सोय लेतेबा अदुना मिलिटेंट जिंग हाना गवर्नमेंट तकथोकिबगी मथौ बदी तायबो ai haijani si ko akhoi usi ye militant jing na mi ani angang ani do fa thame aduga negotiation tawre fare negotiation dun negotiation original adubu militant na fa bane bisi di akhoi khanga bane khanga matung da akhoi government jina kotu na negotiate tawre ba model ji da moi mathak da militant na fa bane ba police report FIR tawjala natraga si gi incident je sumut karda ngasi usi thoi ba incident je sumut karda adubu
ai ngasi dum hairam ge masi miyam na saugera sauroi ra ko masi aseng mane hai jo hairam ge ko ado ngasi akhoi se nainari se adagi ngasi ayeng khabar da yaw kane bo se ko akhoi sumaina tawduna mi ani do release tawre militant jing ne release tawre na uji kano da yaw na India Today da happy yaw na ko heading ga ko asigi heading se hayeng moina 20 years down the line le kan na ko sugumba moina moigi thadokre ba mi tarama thoi hai se kai guma thadom tar ga di negotiate tawre na hai se ko thado e ane se kai guma ek sengam ga di zone ki concept da ko zolen ki concept da akhoi gi freedom fighter mayam do sumain tawdana mi ani ga negotiate tawga akhoi madugi release logi ha je moi larik te irakane bhayang adu matam na kana na thingdori ge si larik te irakane bhayang hasigi thoi ba paper mayam je quote tawga irakane ba si mayam je kana thingdo si level da leira kanda moi na si level da leira kanda karam room da wari sana doi no ba aduna sakana mari oi ba mathau ai ai jening je ko phaba punmo oi gera militancy je lauthok na ba hona ba oi gera mase Indian democracy ne yaba model da wari bo ko mi human right violate tawda bida India na masigi step sing jahana lokot pai mathau ta ba adu matungda praja du praja wari sana du di automatically sum ya bala kane ba du gi chi ko ne khangmum jange ba sumain tham jage koi hujik thoi thoi ba madi thoi thoi ga mari len na wangam tang hang jaki ka roi ba na sa ko thoi thoi ba madi thoi thoi ba ani thadorok pagi tanja sida moina phongdorok pasi aikoina lana jaga akhoi makhoi gi oiba jaga da changshal lubagi ni haibo fama thambi sense of insecurity haitara panic amadum yauri Manipur manung sida aigi magi haiba boundary bifurcation division nama akhoi da sig in sense of insecurity ma fauri se kanana mutat kani hasigi kano se kotu hoi adagi cookie in bi hoi ko akoina ngasai gi maru na cookie in bi ko kotu kai ga hoi nga ngan to lopo na se ne hoi ka su yam ga na ka su moi da regard adagi respect ki wana tana hoi moi na ha ba thaja ba ya de maram di ihou si gi hoi na tholok po na sen gi type ta ma la i ko akoina yeng de je atsum hoi adagi kano se nangi hujigi akoi gi kano se cookie in bi ko moi na tholok statement jeng je ko yam business study to bom jange whether moi se under pressure tholai ra na traga masagi hoina sigi wakhalon je le ga tholai ra do study to bom jange aduga ai nga sai je do makok tagi akoi gi leader top leader je kana no miyam na thagat ki ba mihut tu ne ba miyam na thagat ki ba mihut sing duna wari sana bagi room do porok ngam ta di moi masen gi da wari sa ba room porok ngam ta ga di hoji another 6 months the assembly mo phama ni kasu kui roi na ta masigi assembly phama ko matam da akoi tribal MLA sing je Manipur da poraga moi gi oiba stand do assembly manung da ngang ba khot pa tawgi madugi jaga do akoi na su democratically pi bagi mathau amadi tari ba ada nga sai gi democratically pi ba khai se ai nga sai je du ni NRC tau se ha se cookie gamuna kanona cookie in pi hoi kai hoina mamang da ya gi su lei ra bane ko NRC tau minar sa ha se ko sigi step sing je phajana lokhat minar ganda developmental prospect ta nga sai gi population wise ta adagi nga sai gi kai gumba NRC tau matam da illegal immigrant jing je kai gumba thengna ga di lei su lei gi ne na khali madu thengna ba ta ga di madu gi do government of India gi manung da karam status ta makoi thamgani akoi gi political kano ji pi bidi yad re moi da ko kai dai ta di hojik se political dominance ki game ne ba political dominance ki game ji sida sanar ko sida political dominance ki matho game ji sum sanar ko dagi adu dagi hendok ta na business ta zo amuk ethnic division ma lai ne ba business ta ethnic division lak pasina maram ora kanda political dominance se hen ma pangan kan khlai ne ha je khoi je kaw do pa ba khoi lengak sina ju masigi division ja ethnic divide of business sector se si moye ko adagi Chorchanpur wari bu ko adagi Mizoram route hangdok pa dena koi gi Kangpokpi difang tahan ba wari bu ko sigi jaga sing se akoi saka ne yam kupna naina ga yam kupna khanga ga chatpagi mathau ma tari bu ko adugi level bo saka na hana ek taw ga miyam da confidence ama hai tare ko yo akoi BJP gi level da akoi hojik lai ba cookie ge MLA tara se ga naga me am ga yauna akoi 60 MLA se gi mifam ma opposition ke ka lo yaw ga adu mifam ma akoi ma pan na da opposition yaw da su BJP ga dai oi ba mifam ma JP na da gi table da na tra home ministry gi table da koi pham ba hore na ut pata ga de madu gi oi ba kano ma di soidan la ga ne ba reaction ma praja da gi na kana ni mak ta gi soidan phangani adu akoi na yeng ba ya se indigenous tribes sing jam bokel oi mom chang e bo jik ko
अखोई इंडिजिनस ट्राइब सिंजे से कोम मचा मचा फुरु मचा लेरी सिंजे को थादौ अदे हानगी अखोई लिस्टेड ट्राइब हाई तारे को सी मैम जे हाना फजना वोकल होय मम जंगे नतरदि एनआरसी तौदो जो अखोई माइथि नेबा ममदि कइनो हागांदा अखोई मीने तौगा ngasai population suddenly ulak pataragadi madugi माइथि बिसु उनका लेने बको अखोइना ग्रोथ लोबो से पॉपुलेशन ग्रोथ लोबो से अनदर 100 years दा मैते की पॉपुलेशन हंदगी भी आई कुकी की पॉपुलेशन हेंगलक पे आई नागा गई ने हेन डोमिनेट तौक पे आई मतमम द रिसंगसिंग चीफ मिनिस्टर ओरमी मतमम द पाउंग अलुमिदिन माने चीफ मिनिस्टर ओरमी अखोई मिते की साइड के रिएक्शन केमते लेहिदे मदु मतम द अखोई रिसंगसिंग मतम द पॉलिटिकली सगा ठुगाइना बखोना बनतना मैते ना रिसंगसिंग जी यादे मा गायने कनोनी नागा मिनिस्टर नि नागा चीफ मिनिस्टर नि मणिपुर की नते मैते की नते गायना डिविसिव वांगम द गांगी लेते सी मैम जे खल्लकांदा ngasai kuki gi indigenous laiba akhoi gi manipur laiba indigenous tribes sing indigenous community sing sina akhoi gi leadership sing sida adu mo wakhalon ma illaga madugi oiba cohesive environment ma porpang ngam da ta di akhoi gi lan je pak loi roi khulai thado ko to thado ge kaim kana roi chin ga tangi oini quite fast da bjp gi level da masa gi oina table talk am tawbom changi madu table talk to ur kan da atop level da wangang na yar gadam ne je smain tamjari okay sir roi boina akhoi sang express ki headline mlo ko chake UNC की total shutdown हंदोखरे UNC की total shutdown हंदो इसे सर district creation गमरी लेना करोंबा total shutdown नी मसी district creation से roll back तो भी होए district creation से की dimension से की मतंग दशा करे अपनी मणिपुर ले सेम ही बट district creation से seasonable administrative convenience हर कांदा स्वाद seasonable dimension से की मतंग दशा करे अपनी करों तो थमजगे को सी मतंग से को अखोई की ngasai सिगी अखोई ngasai दगी मणिपुर की टॉपिक्स दी अखोई ना नहीं नबदा नत्रगा अखोई की मतम की लेंगाक न को मसिगी कनो जे नहीं न मतम ने यामना इंडिया की पॉलिटिक्स से पॉलिटी हाई तारे को इंडिया की पॉलिटिक्स अदगी इंडिया की मॉडल ऑफ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन नतबा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जिने कॉन्स्टिट्यूशन जे ऑलवेज एक्सप्लॉइट तवे कॉन्स्टिट्यूशन जे एक्सप्लॉइट तवे अखोई ये को फॉर एग्जांपल तेलंगाना कांग्रेस मतम द तेलंगाना से बिरमे को तेलंगाना मोय सॉलिड पंगने ना तेलंगाना से मिरमे देन अखोई बिहार की झारखंड को देन उत्तराखंड यूपी देशेट के लम सिंह से को सिगी पोचिंग जे ngasai की इकोनॉमी पर्सपेक्टिव ता सेम की बा स्टेट से मसिंग याम देव लाइकवाइज अखोई मणिपुर जो डिस्ट्रिक्ट की लेबा रीऑर्गेनाइज तौबगी मोंग जे को अखोइना कम्युनिटी की लेवल दा ओइना डिस्ट्रिक्ट से रीऑर्गेनाइज तौबो पामगी कम्युनिटी को दिंगी मागी वाखलोन से फसन लेब सिगी वाखलोन जे अखोई कम्युनिटी लीडर से को थादोपम जंगे अखोई वन अखोई होजिति यो मालेम से पिकपल लमने अखोई वन वर्ल्ड वन नेशन गाइना अखोई आइडिया लाकना रबनी होजिको अदो अखोई सिदैदा असिना नागाई लमनी असिना रोंगमैगिनी असिना मितैगिनी गाइना सुम तौरगा अखोई मसे सुम येनबई वाखलोन जे खरा थादो कांदा अखोइना मैतैनसु कनो द वैली सिदा अतोप ट्राइब इचिन नाउ मयामबु एकोमोडेट तौरगा अखोइगी माइनॉरिटी इचिन नाउ हाइतारे को मुस्लिम अदगी अतै लेइबा फुरुप सिंजे एकोमोडेट तौरी सुमाइना मखोइनसु मितै अदगी अतोप फुरुप सिंजे पुन्ना एकोमोडेट तौमिनबा ngambagi capacity अम दगा ओइबको अखोइगी पॉलिटिक्स से कम्युनिटी वाइज पॉलिटिक्स मी जे याम दवनिना लाकु मंगा कुंठा गतंग ओइबनिना कम्युनिटी पॉलिटिक्स तौबदे याम नुआइबा हाइतारे पावमा थकलाउने त संदोकिबदे हेते जरूर योबको कम्युनिटी पॉलिटिक्स से उत्तर प्रदेश कुम याम चाउबा स्टेट हाइतारे कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एमदा मी लिसिंग यांखै वारिबको मी लाख कनो मी लाख तरा मंगा कुन गुंठा नगा वोट काबा अदुगुम्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी ओइतादि मसिगुम्बा पोति संदोकदा खरजु लुगदमनेबा सिगी से अखोइने हिंदी फिल्म दसु दम उइ सिमा दसु को अदे अतै जगह दसु मोइ कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जे एस्टैब्लिशमेंट जे फिल अप तौना बहोनाबदा एरिया की डोमिनेंस अमदि ngasai ina have business te इथनिसाइज तौबे जे अखोइ इंडिया दे याम कन तौवेबा सिगी से याम फतबा पोने मसे अखोइना वेल एजुकेटेड ओइबा सिटीजन सिंग अंगांग सिंगना मसी वाखलोन जे ख थादो कान को ऑर्गेनाइजेशन सिंग दसु मसे पुन लेमिनबगी वाखलोन खर चंगबदे चुमगदरा ना खले ओके सर खुगी लेरिबा वैली स्पेशली वैली द लेरि से मैते अमा पांगल अमा मैते अम पांगल सैंडविच साइ तारे को नुजबसे सुमाइन तौदना चिंग उबगी तांजा दमदे खoi उब याम फंगदे सैंडविच ओइदे यामना अदुना कंसंट्रेशन सी कुकी नागा सुमाइना अदुना खoi हंदक की 7 डिस्ट्रिक्ट सी सेम मतम दो ऑलमोस्ट इथनिक लाइन दा खoi नो ऑलमोस्ट उब फंगे है तारे मसिगुम से थोखंदना से फॉर एग्जांपल सर अखोगी ngarian चिंखोंग द सेना अखोगी नागा चिनाउ सिंग ले ngarian द बट सी जे सेनापति चिंग ले हुजिक कांगपोकपति चंगी नत्रग सेनापति चिंग अदो ngarian द लेबा नागा अम से पोरमपात की ओबीसी सर्टिफिकेट लौबोय होता मोगी एसटी सर्टिफिकेट लौबोय होता अखोई माउतान जपम चंगे
सिगे ethnic line की kind of district organization or district creation से थादो पे रखा purely कोई के कोई sandwich हो रहा है कि ethnic line दसो कोई है ना cohesive boy बा अदुगे harmony पूरा पसो इधर है plus कोई के convenience दसो ये अंकन दसो not from the ethnic lines परम पाद दिसी दे कि obviously लबुदुना नत्रक ST लबुदुना नत्रक any document लबुदुना ngaya अंदर लेबा naga china amagidi yam thina madun hena kom gani safe hoigani amadi any activities aduna nuai gani adun district organization and district creation to matamda not from the point of ethnic line nataba purely from the administrative convenience the yengkanda ton bagi apa madu fongdok cheri ai to ma yo ko citizen da naga ai ba mete ai ba pangan hai leite ko citizen da naga ai ba mete ai ba pangan hai leite ba aduna bo india gi decentralized systems in semi se kano le re state ki secretary le re adigi deputy commissioner le re ko dc gi level da second district level or department gi district level officer mayam le re nata aduda ngasai gi akoina adugi makhada mu sdc mu le re sub divisional collector le re adudai di block level le re nata ko aduna ngasai gi sidai da community based da district reorganize to ba khot pa aduda to ba je kanona government na masi matang na negotiate to ba so to roi dabne takar ke su leite si gi ko aduga developmental prospect ta nagari jaga da samna da senapati district ta senapati district ki manung chanba jaga da pangan khara ta su meitei khara ta su dc duna dum accommodate to bom thoe ba magi block level duna dum accommodate to bom thoe ba ko aduga mitei ne hai ba sa gi imphal valley manung sida ichinau khara travel ate hai tare haukip khara ta su adagi kano chothe khara ta su aimol khara ta su madugi moigi residence tu gi matung ina mana lam leiruba man leiruba jaga du matung ina development program do magi jaga du laksa ga da bane ha bane da adu Zabu taram muka na thaga chari Norris window na sandok chaba news analysis masigi one matang solution re video singba muka na thaga chari